Burkina forecast akɛseɛ ɛnam so. Cote d'Ivoire forecast akɛseɛ ɛnam so. Menkasa ɛnyɛ fine yɛnwa no wɔm. Yɛntumi anye wɔn ho sika. To so akɛseɛ betumi aboa. Etwie bibi di aboa wɔ man. Ni nyina ya reject agya ni nyina. Osofo menim sɛ ebia na ɛhɔ no yam sɛ ɛpo anhyɛ da na kurom hɔ. Muti abrante ne sɛ mɔkɔ no me address no. Evangelist Akwasi Awuah sɛ yɛmfa asɔre sika ɛmfa nhwɛ asɔre ba. Yɛmfa nkɔyɛ den yɛde hwɛ asɔre no. Wone ne adwen? David. Because me wonu say me nua no ene wanu ne ho because me drop me share no osu wo share no me share so what be amasere wa wone ne kasae me ne kasae e na wo se me ba me mpa che ma no ono ene ni wo so ba ono na de agya wo se o de a choppers me so se ka se wo tie yan hwe o ba radio so apa o se me ba se me ka se me no wo program na no on say the wadru no onim kwan fa so be pa che wo enti yemfa nche no now no Evangelist Akwasi Awuah say asem no kan ye. Odi o number fantasy afa to. O ba radio so o kra ne se o benti o so o ba apacho ma no. Sia no me ba no. Me free me ho ba no. No te ne saku akakra kanim. Ne kakakra kan o de afense no. No yi ba akutim. E no de ba. Enti na me jansa Akwasi. Na de asem na akoka ye no se wan hu de ye o. Enti me na so me kra me ko angel. Akokasa onim se ma free radio m dada. Me kuma se radio pa me kasa for 10 years ha. For 10 years. For 10 good years. Me kasa radio biaso. And then the first time. After 10 years. After 10 years and some be TV no. Me kasa radio biaso daka. Wow. I'm telling you. Wow, we are blessed. We are blessed. Me kasa radio biaso daka. We are blessed. We are blessed. Obo otie I no was me and because obo ko who me where about. Yeah. We are highly honored say ne o je penny so oni ebedi nkomo. Eti echopa no bepa ne say na oh mesre say unse kasa dodo mfum so ampem ana menua no eye no te say say we 100% perfect man of God but nente sa because me odi adwuma bebre adidi me say o twa me aguo there was time lady be from Germany no ye ba eti na was say e bom pai man I say me hwe ne mood na o de gem pai na nye ena mbunsa say de na ekoso ena o say me na me tie ko say wo say wo kra no ne kwakubu nsam na ye adwuma ena kwakubu nsam kra na ama o power enti on say na say no kan nipa gidie etonitima me lose a lot of people in my life but how dey no e ha me ba me nua no me so me de before kasa ba me wie no mo say my mistake enti me say me nkan asem biom sa na ote ana so me can no da so da manipa go no preach o bo me din fire me out to the church enti nyame nka wa ya adom na nkwa no okopa kakraka say ya sanka mani age but me woni say enya mistake ene kasa mu fum so na ye dan a o kan e bia wa ye papa mu asore ba bi da wa ye bi but bia na ncheche mu no honkonkron ne se na se obom pa fa for ni teachings no ebiti no nam tia on de obi no obi ne be ya adwene eti o free say ne preaching no dura bia emoamo asofo ni oh da bi say ye ntwa obi nwu na me nkwa me papa de wo kasa ba yi nipa wo ya ba some de me wo ho minim de ekọ na on say wo ka Kwasi Awuah asem a se na asem kwa na ye kana nkasem we ma na ebie la atum a ateni amagye ne soro ha no nka mentimi nsi fom because obi anim say wo ye pepepe but ena na nipa hu say bi ono a na brabo a wo bo ene ni su ne ban a ode edi sofo enti wo se ye mpa cha o ma ne de ne be koso asle Ghana fo mo fa nche na wafom ye ne agyankuto Sofo chief say Burkina Togo focus na Ghana says kani nyina bana reject munti o na me yina no says kani nyina bana reject edu obaje say abana timi reject sika kase we 11 obaje in the Sofo chief say unim say ababi timi reject sika aso ama Ghana ni ama Cote d'Ivoire ni ama Togo ni so won fa ne ka atwam Ghana ni wo so mentia wo so twam ade na 11 so no obeka ho asem ade na 11 na so no Ghana fo eno na mo so de tia se munim se ye twato mu na se to no so ade na aba ne gem keto less ade na no de mo ka ho asem ade na no de mo be so de tia ye se yan twim obi o mo kan che prophet one say prophet one asori masika na wote ye no enyafo ni mo na ensori collection ni tight no me bamcho enyafo ntwa bi enkokora fo ntwa bi emrewa fo ntwa bi etini video no ye ma kufu ado no
misumi busa na se sika na waji free nsori ma ho no wono so de yede ede na nsori ma nya free ho o ma kan cham se wo hwe nsori ma school ni en twa na asori ba bia din free education mu yen twa na asori ba bia din yen ko hwe pambo asori maami bi ewom papa bi ewom akra bi ewom ko free education yen twa ni din free yen hu se wo de hu sori sika no e hwe wo sori ma wo de kwala sika no twa wo sori ma yan tena ma mo fi adwini ni agro ya mu bire ya smart yo o ka se be yi wanu o ni enim se Ghana fo bi etukwan wo mu ne nka kosua nyansa e de aba Ghana enso akontufo ni be bira chimi a ya mu bino ya de anyimi yo ya be sua bibi ya ka kire mo ye mo ma ni koso na kufu ado ye na wo chaba o mi akofa joma ama ntu atwene ya adwuma wo twa MPP akofa ndisi eti wo ta twene Ghana ho ya ka no kra kire ma mutie na asafo 40 Ghana wo mu nyina ya politics because amunim se party we ba na muku Ghana kora asafo fo ni bebre NDC ba na muku ya rough muku ni pa rough akora keto anama kwaje ne motutwa na ni akuno ni ache no enu ti NDC na mo pe go ku far ba wontimi ku Ghana ni ba ma tone ba ma we de anya opambo na me kan asafo fo ni bi we anya opambo me sremo mo ame kra ho opambo wante sa opambo de nyame tinimu efiri se we start ball we so lebu bro oba na timi se yakopon hu omi na wo se agume ko satan na me gini di ye so lebu bro mi nyame utimi sa wo se biagu etu opambo me pa ocha wada roma me nya o video da me kan asem da be we ku de me ma chance Reverend opambo Prophet one nation prophet answer them minimum oduro nation prophet kam di wachi na me yanya me dwuma nka be koye pa enso sukuru mentimi akọ bio because of free education you people must respect the Kufuor government because of the free education you people must support the Kufuor government and keep quiet over there and stop your pastor sano na so for kwanya hwefiri mo hey ya mu bi ya asem ne ya kan o mutio osofo bi tiwo ena da bia na obrase Kufuor misumi foron pa ni body din na si esuro bia e bebo bia din ko no kra no o kan kra mensuro Kofi odro sori anu okasetia onse no so na opambo no mta akona mi foron pa kasetia president no kasetia na nado aban ye brase ni makum yeru ma so jai because of ese me kan me bo na utimi jai e brase o makum yeru me kan ase makum yeru a wa so ba bi di video ma be kira wo be jai because yan tra ma mo fi adwiri ni agro ye te Ghana asofofo na eku Ghana asofofo na ji Ghana sika nyina Ghana akọ hepek aya Ghana asofofo one man churches muna mama Ghana kọ hepek mu wi anamo masa ba mu se mu de munnim ho hwe na mu condemn aban bi aba en Ghana from Krako school aban bi aba yegu kwan papa hwe ka sa mu dedam Ranger Vanier de say BMW so akese ka baso na moto na mi adwuma mu ya mu na moto ka akese wo wi ase mu na moto kọ Ghana Mode na kwanfonso mode kare na kwanfonso ena Kufuor aba wo yi kwan na mamo na mo famfa so a na oji 11 a wo sofo be